Pamiarsa suaran kidung saningiringang upacara nyerimpen kemargiang oleh krama ring Desa Pedawa, Kecamatan Banjar Buleleng. Alit-alite rati pisan di tatkala pemangku utawi penglingsir ngaturang puja natap Banten jerimpen. Nyerimpen pinaka silih tunggil sane kantun kelestarian kantos makin. Tradisi nyerimpen kemargiang nyabran rahina galungan. Upacara nyerimpen katanya nih kemargiang ritat kala galah sanje, risang pun usan ngaturang sembah pangubaktian. Uniknya nih tradisi mewah upacara nyerimpen wantah katujuang majang alit-alit di Sepedawa saking yuse 3 kantos 15 warsa. Kalian desa adat Pedawa wayan sudiastikeng wedarang, nenten janten uning wit saking tradisi puniki, nanging nyerimpen sampun ketami dokrin, tur sampun raja kemargiang ring desa inucap. Samian krama kepatutang ngemargiang upacara inucap ping siki pinih kidik utawi pinih akeh wantah ping 3 anutin kahanan ekonomi kramane. Manut Sudiastike ring pemargi upacara nyerimpen rahina galungan puniki, kapercaya roh leluhur muali ke skala galah sane becek ring sajoning ngaturang pangastiti tur angayu bagya ring sajoning napi sane sampun kapoli. Wenten taler krama sane maosang nyerimpen pinakecihna penyucian angke. Krama Pedawa percaya yening krama sane embas ke mercepada mebekal male. Melarapan pemargi upacara inucap sekancan male inucap sida kasuciang mangde ring sajoning ngelintangin kauripan nenten nampenin piyambang. Serana Banten sane kaanggen inggih punika Banten jerimpen jajan, jerimpen sate, pajagan, punjung, nasi petayan, wakul Banten dulang, wakulan jaje, petanja nasi mewah sagi. Banten kaunggahang ring bali-bali upacara nyerimpen. Banten-Banten kaan tebang oleh pemangku utawi penglingsir. Selanturnya nih alit-alite raris natap panglukatan miwah penyucian. Komang Yuda Bali TV.